Penkesan kinongnya Arshaka balaju tip daki rapido daka baong ba kim shem la kamai bean henre ki kamai ban penbet penbiang ya ki jindon kam hayeng hasem na kaliang kasenjuk kinongnya kali sor bat kapsor habayo banya kendu bat kilat pathai khubor hanen ka janmit kilabu ka jingkili ya kite ki samla daka baong kumno kam dei baki kamai bean namar wat tangka permit ru kimdon satya bat ki kamai klam da bud iki kendon balabu ka sorkar jela. Nakaliang u General Secretary jongka seng uba pensuk yuroi ula ong ba kitei kiba kamai Arshaka kiba kamai haka kerteng rapido kim shem labut iki kendon kiba labut daka sorkar jela. Ula ong ba kumbalong menta ka rapido kampat don ka jing itho naka sorkar bar ka trading license naka KHEDC ru kamdon satya. Ula ong ba nakaliang jongki kim khangen nuye nuru ban kamai jakpo henrei de ban but bat buram yaki kendon. Nung kumno mday kamay bian mo aba kamday ka kali kamay nung bamday kamay bian te kumno kini kamla man lang tadi tala kalong kumtu te kamot ni tek siru ngin bo no ek perbet hiya insane kali perbet kali sirong bet ngin kamay surong tala ngile mo yung tapon so kamay bian te kata kamday kan te kamyeng ning kata kajing kali kata statement bakan bang bamday mo kamay bian ken baru ulo kamay te kamay hok kan kamay dak lenti ka baday kumbala po kamay kung tahan kali katakan tawangan kan jipang para video kan mo ti ko mga karen na kini tayo ba adak mo tapos siya haki sa platform media to ba ngila da file RTI macam sistem kabadi anak ke KHDC kanu lari unu agar kita rasbar ba KHDC ka trading license ti ka juba bang iyo ang KHDC kalong ba empat don unu agar kita rasbar ubah ka KHDC ka trading license. Te kamot rapido mata umpat yo ka trading license. Tapi umpat yo ka trading license kamot ukum yo ya ka jing itu ya ka recognition naka department. Te kata kamot ba rapido ka jing cooperate ka jo ni kamlong ka kalong bian ka cooperate jo. Te kamot kini bekiya ka absolute kamot rapido ru kamot kamnon kan contribution ka jing nong checker video jo ka sarkar jala ka jo. Ang nagsokar jala ka jungiru kam itu kampat itu ang matay ka rapido kum kataka aggregator ka balapan operate ni poka jala ni kaya ka jungi Ako jipet jupi